MPSC chuan thuneitute MES Final Result an ti chhuat chu en nona siam that atul don thuan soya hemi chungchanga hian MZP hruaituten chuan MPSC thuneitute kawmin tuartu tana a hrilh thlak zia le an tawrh zia an hrilh bakah le thil thleng chui chiang tur inquiry committee din an phut thuan soye Lunglei Bypass Road siam ani tuartu le Civil Hospital Lungleiah MRI khawl da ani tuartu Health Minister Pi Lalrinpuii'n soye Higher and Technical Education Minister Dr. Mizoram Engineering College Pukpui-ah kumsang ni sumhi paruk sumhi pasari session atan Department pahnih Civil Engineering le Computer Engineering a seat somthung de ve abul chantum ani thuasoye Lunglei kol hok warpui kong siam that meka na za sela som paruk point pathum pariat tho zo to ani a Hai ruang le then lumin kar le bolia atanga then lumin kar kong siam me po za zela somli paruk de ve so to ani PhD Minister Professor Lani Lo Machuan Lungleiah tuisem naman ruwa le ada khol na du anga pe fel alani lo awanga yang narzo ka tuisem the alani lo chu poyati tuasoya mipuiten yang narzo ka tuyan hu the nan ma chop sang sang au thule changzo ka malak chosel ani tu tuasoye HMT Minister Dr. Mizoram Polytechnic Lunglei Computer Lab Plan Computer za an leidon thuasoya MPL che thatna tur thok tu in dailo na no khana tur le mathar lag na tur sang sang te an bo zui mek thuasoi bok chibai ule lalram huni cho te kania tunkara Chanchin Thar langsar zual te ilongai thlang u MPSC chuan thuneitute MES Final Result an ti chhuat chu en nona siam that atul don thuan soya hemi chungchanga hian MZP hruaituten chuan MPSC thuneitute kawmin tuartu tana a hrilh thlak zia le an tawrh zia an hrilh bakah he thil thleng chui chiang tur inquiry committee din an phut thuan soye Minister Pi Lalrinpuii'n an siama Mizoram Public Service Commission chuan Mizoram Sarkar hnuaiah thok tur Junior Grade of MES Combined Competitive Examination Result chu Minister pathum sangni somni paruk khan an ti chhuat thuan soya Mizoram Sarkara recommendation thelutum ani lai mekin thil hriat swal palliaw lewa wangin Electrical and Electronic Engineering Wing post pasari atana recommendation siam tura post pariat tur angzokin result ti chhuat pal ani thu soin he thil hi poi anti in Mizoram Sarkar chunga te Mizoram mipui hne na le abik takin tuartu chunga ngaidam andil tian soya andu wang ni mia alawa miril ru antina da wangin he thilin anghong zong telaka thupa anchoi ti ansoibok Mizoram Public Service Commission chuan Mizoram Engineering Service Final Result anti chhuwa to chu ennona siam that atul thu soin result siam that na ti chhuwa ani vele chu chuan final result antar chhuwa masak asut ngal don ti ansoibok he thil thleng chungchanga hian MZP hruaituten chuan Minister Pangazir topni tlai khan MPSC thuneitute chu an pisa a muin Secretary P Teresi Vanalshwai le Controller of Examination Pu James Lalrin chanate tenen anin koma Junior Grade of MES Combined Competitive Examination san hi somni panga result ti chhuata ka Electrical and Electronic Engineering Wing post pasari tura post pariat anga result ti chhuwa ani chu makanti hle ti soin tuartu tana a hrilh thlak zia le an tawrh zia an thlena Mizorama nalatu sangber MPSC chu aza omna le chalai na zong me te tan rin tlak ani chunzom zel theinan amo phurtu zong chhuwa ka chui chiang tur inquiry committee din ngal turin MPSC emo Mizoram Sarkar thuneitute an ngen MZP chuan MPSC in thuneitute secretary arwa ta chu loma ti thuan soya chuti line member kim lowa aum reng chu tha anti lo ti soin MPSC chu full commissioner akal va theinan Sarkar thuneitute voi tam tak an lo ngen to thule full commissioner akal va theinan member ruat bel va tura Sarkar thuneitute an ngen non le thuan soye Lunglei Bypass Road siam ani tur thule Civil Hospital Lungleiah MRI khawl da ani tur thu Health Minister Pi Lalrinpuii'n soye ZPM Southern Headquarters Lunglei chuan Minister pakhat thotani khan an party office venglai Lungleiah India rampum hua pa choimoina National Women Icon Award dong tu Health Minister Pi Lalrinpuii'n choimoina le lompuina hunan buat seya Pi Lalrinpuii'n chuan thu soin Lunglei mipuiten an OMM PC Sarkar lai atanga an ko kwalto Lunglei Bypass Road chu an ti hlotlin ngei don thu le Chief Minister in ruah manasiam tura ati thu asoya hemi bakah hian Civil Hospital Lungleiah MRI khawl an da thar don thu asoye
Health Minister chuan kalphung Thar sarkar hnuaiah mipui an lungoia chu IMC in thana atakin an hmuti soin pathian le mipui zara hne takin sarkar na kan siam theiati a sarkar chuan maso na rual khai awm the nan na sataka ma alak thu soin Mizoram State University Lungleiah tura siam felani ta chu ati chiang tu ani thwa soya Mizoram Engineering College po bultan thenge tura theito pa malak me kani thu soin thingtlang mipui thar san na chok tu ruang phur po kalpui zela ruang sangni za somriat pani phurna sarkarin cheng nuai zani somruk pasari point pani pathum asen to thwa soya damlo ni khwa manchoi lo cashless in enkolna max po mipui tan athat emawangin eptupo lam anmang angto a thudik chan ve manga be ato na sa thu soin state danga ABPMGAY le Mizoram General Beneficiary Contribution chu remlawa khakhin lui ani thwa soibok Health Minister chuan Max Noaya Mirithei chungkwa Golden Card nei chungko noi ni chuang inzialu na mana sarkarin cheng khatpo alak lo thu soin sarkar masalamin private insurance company te ne namwal pho taka healthcare an local puithin angkha mipuin andu to lo thu soya sarkar sen so ve ngai to in Nagaland healthcare le Max chu khai khin chia angai lo thu soe Health Minister Choi Moina Inkhoma Hian Pi Lalrinpuii'n chuan abial chung Lunglei i satangin ZPM party zom Thar mi zali somni panga alomlu thule lomlu te ai windal pek sang chen kwal ex-president MZP headquarters Lunglei chuan thu asoyani Higher and Technical Education Minister Dr. Valalthanan Mizoram Engineering College Pukpui-ah kumsang hi somni paruk somni pasari session atan department pahnih Civil Engineering le Computer Engineering a si somthum ve a bultan tum ani thwa soe Higher and Technical Education Minister Dr. Valalthanan hian meni som panga zirtopni khan Pukpui-ah Mizoram Engineering College chechat mek le Government Jebone College campus mun turwa mante thloa Engineering College building sakpum nan cheng vaibel se somni paruk senani thu soin tuna ataka zirna kalpui thei tura Mizoram sarkarin a chechatna a asakna aya tam sum sen ani to thwa soya lua thei tura chechat ngai kong siam engle tui pek na aru rel thom that achung farle tuiput ti phui kongkhar tukverle dar thalang thak rong hnoi tharle manro sang leitur ruamana zazela somruk vel zo felani to thu soin mabak man ruwa le bungro le bakah thoktulak chungchanga po inbua saile malak chho zel ani thwa soya rin aya chechat ngai alo tamawangin a hau takle ti soin kumsang ni somni paruk somni pasari session atan zirna kalpui tan thei turin thei to pan chhuat hule Department pahnih Civil Engineering le Computer Engineering a si somthum ve a bultan tumani thwa soya AICTE atanga final permission langai chan me kani thu soin mabak la te po chak taka bo zui ani tur thwa soe Minister hian Mizoram Engineering College chechat na tho me ka kongsiam le a building thom that na tho mek ba ka achhung bungrala khom to te anen fia Jebone College campus mun turwa manna enbokin PM Usha Hnuaiah campus tur chunga cheng vaibel cheni point pakwa paria senga Women's Sports Center sagna tur malak tan mek ain ngal boka he na hi RMS construction ten thokin thlasom paria chung November sangni somni pasari ma atho zo tur ani Mizoram Engineering College building hi rusa Hnuaiah sungmu cheng vaibel che somni paruk sengin April ni somni pani sang hi som paruka saktan ani a November ni som paruk sang ni som paria ta sak zon ni in Prime Minister chuan February ni thum sang ni som pakwa khana honga har sana shanga wangin zirna kalpui tan theilovina oma ataka zirna kalpui thei turin building sakzo to thom that ngai le apan na kong siam thatna le mamo shanga tan Mizoram sarkar chuan ni kumkum sang ni somni panga khan saski hnuaiah cheng vaibel se somni pariat point bial pathum da in malak chho mek ani Lunglei kol hok buar pui kong siam that meka na za zela som paruk point pathum paria zo to ni a phai ruang le then hlum in kar le bolia tanga then hlum in kar kong siam mek po za zela somli paruk ve zo to ani Lunglei District Development Coordination and Monitoring Committee chu an chairman Lok Sabha MP pu Richard Walan mangaya hovin meni som pani thole ni khan Lunglei DC Conference Hall la anthu khoma thukho matarlan ani danin PMGSY Hnuaiah Lunglei kol hok borpui kong kilometer somruk paruk point panga bial thui siam that mek chu za zela som paruk point pathum paria zo to ni in phai ruang le then hlumin kara bolia thlengin
kilometer somli pariat point pasari bia la thui le bolia le then lumin kar kong kilometer som paruk point pani pathuma thui siam that mek po za zela somli paruk ve zo to ani disha thutkhom tarlan ani danin MGNREGS Noya Lunglei District a khoza paruka job card lunglai sing ni somsari pasari omekin kumsang ni somni panga somni paruk chungin ni za in hlona siamani a na thotu ruwa mansang ni zasari somsari pani atangin na sang ni zanga somnga paria thozo to ni in thomek zani sompali ala oma lakphati didi Noya SHG member 10 kum khata cheng noi khat aya tam lalu tura phalak na a Lunglei District ta kumsang ni somni pali atanga kumsang ni somni pasari atan target sang ni zani somkwa pakwa omin kumsang ni somni panga somni paruk chungin zaruk panga ti hlotlin to ni a amrut 2.0 Noya cheng noi zakwa somkwa pasari point pasari paria senga greater Lunglei water supply scheme ti changtlun na thomek chu zazela somriat pasari zo to ni in cheng noi zasari somkwa panga point pani pakhat senga tabunga water supply scheme solar pumping ti changtlun na thomek po zazela somsari zo to ni a SBMG Noya Lunglei District Funga ek in sang khat zani somni pakwa sakzo ani thutkho matarlan ani danin tundin muna DCSO Lunglei Noya ration card singli zathum somruk pakwa omin ration card taming chuang mi noi khat singli sangruk zakwa anomeka PMUY Noya athona gas connection pack chung ko zakwa som pakwa omin samagra shisha Noya kumsang ni somni panga somni paruka Lunglei District Funga zirlai sangkwa zaruk somriat hne na athlonin sikul uniform semani a zirlai sangkwa zasari somthum panga hne na athlonin zirlai bu semni in PM Poshan Noya sikul zali somli pakhata zirlai sing hni zasari somni hne na athlonin chochhun pekani a kumsang ni somni panga somni paruk chhungin Lunglei District Funga tar chomna old age pension lami sangthum zaruk somli pathum mei thai pension lami zathum somle vo big pension lami somkwa pakwa an oma Lunglei District Chunga Anganwadi Center zathum pali kaltlangin supplementary nutrition program Noya chothadong no pang mei chetlei rol nu naw paile naw pommi singkhat zasari somnga pathum anombok PhD Minister Professor Lanilo Machuan Lungleiah tuisem na manruale ada khona du anga peifel anani lawawanga niang narzo ka tuisem thei alani lo chupoya ti thuasoya mi puiten niang narzo ka tui an hu thei nan ma chop sang sang a thule chakzo ka malak chho zel ani tur thuasoye PhD Minister Professor Lanilo Mahian meni som pathum ni lani khan lunglei khopui tuilak na lunglei tuilak na pial thengle tlonglui tlo in Lunglei Bypass tui niang narzo ka mu thei na na amrut 2.0 le saskit Noya greater Lunglei water supply scheme ti changtlun na thome ka enfia Lunglei Bypass chom tu tur tlonglui khwa na zo fel thokhat ani ta chulom om ati thule hetui khwa mang hian Lunglei Bypass tui lama har sat na to thin tam tak chu sut kian ani tur thu soin PhD thoktu tele na thoktu contractor te chunga le na thola ya shethiam taka do sham thin tu Lunglei mi puite chunga lom thua soya heti rual hian tui semna man ruale ada kholna lam do anga in pe fel alani lawa wanga mi puite be se anga tui nyang narzo ka sem thei alani lo chu poya ti thu soin mi puiten nyang narzo ka tui an ho thei nan ma chop sang sang aum thule chakzo ka malak chho zel ani tur thua soya Tlongluia tui khwa siam na hi cheng viability point pasari sengin HS Construction Private Limited Aizol ten thokin tui khwa hi meter som pathuma sangani a ahnar lama kilometer khat point panga a tui chi min tui luan liam na spillway thataka siamani a tui khwa na chunga hian lei moi nai taka siam turin malak le mekani baka tui hi a khwa na a atling khat ani chuan liter makta duai zani somli tling thei tura chhut ani HNTE Minister Dr. Vanel Thanan Mizoram Polytechnic Lunglei Computer Lab tan computer za an leidon thuasoya MPL che thatna tur thoktu indailo na no khana tur le mathar lak na tur sang sang te an bo zui mek thuasoi bok HNTE Minister hian meni som panga zir topni khan Mizoram Polytechnic Lunglei atloa thoktu ten andin mun le momo sang sang te lo thlenin
chat le ti changtlun ngai lai te anen ho ba ka National Highway kong lai na kong kawmin awanga Girls Hostel le building chen khadin mun him lo le lua ngam lova om te hrilh hovin malak dan tur anen ho Minister chuan Mizoram Sarkar ho tu ten MPL chu anvein ati changtlun na tur ruam manna engemozat kalpui ani thua soya computer lab atana computer za le turte MPL che thana turte thoktu in dai lo na no khana tur le mathar lak na tur sang sang te po ruwa manasia ma bo zui me kani thu soin anma mo sang sang an thlen te po athei anga bo zui pui zel an tum thua soye Mizoram Polytechnic Lunglei hi kumsang ka zakwa somriat pakhat khan Civil Engineering nen bultani in Tundin Huna Department Pali Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering le Computer Science and Engineering te aum toa MPL atanga zir chuak za somriat atanga za somkwa chuan na anmu to ni in thoktu te chuan an soi HNT Minister Dr. Valathan hian me ni som palit lai khan Lunglei Government College Lunglei Government College le Government Jebona College zirtir tu tele thoktu te nen inkom hona hunan mangboka he huna hian college pahnih ti changtlun na tur le zirna ti mason na konga malak na kalmek le machop sang sang te an soi ho Supply Department chuan Furlaiah tlopo harsa khochen khatten ration bu fai an tlak chamlo nan supply center som saria bu fai quintal noi kha sing ruk sang ruk zaruk somnga panga point pakwa phurthlen ani thu asoye meni som pathum ni lai nia thu chwa siama FCS and CS Department chuan kumtina alo ti thin angin kumsang ni somni paruka po fur khochiat laia khochen khat tlopo harsa le ele barlak lu harsat na thin khwatin bufai an tlak chamlo nan bufai che khol lok an kalpui le ti an soya heng kho sang sang ten furpui chunga an mani chom tu supply center som saria anma motor zat bufai quintal noi khat sing ruk sang ruk zaruk somnga panga le kg som kwa chu thlen kim ani to ti soin hetiang ani awang hian mi puite abik takin thingtlang hun kil khor zo ka cheng te chu furpui alo thlengani po in bufai a harsat na aum lo thu an shia tir ti an soye National Technology Day sangni somni paruk chu meni som pani tholeni khan Science Center Auditorium zo Nuai Lungleiah Directorate of Science and Technology DST hruaiuten lom ani National Technology Day lom na hian Mizoram Polytechnic Lunglei Baptist Higher Secondary School DND Higher Secondary School le Holy Faith School zirlai ten tila Lunglei High Powered Committee member Puar la ro chaman man puin technology lama changkang le thangchak ramapiang chu ramchangkang le mason ani thin thua soya Mizoram po in malak na tur tam tak ala nei thu soin eile bara in to del ram ni turin thiam na changkang manga thlai chin le lo nei dan te herrem angai ti asoya chumiatan chuan science and technology lama thoktu te le mithiam innovator ten tran an lak deuh apoi mo thua soye Directorate of Science and Technology Chief Scientific Officer Pu H la som le na chuan hun kai shwain National Technology Day chungchang asoi zawa Scientific Officer Pu Edward la zui thanga chuan Responsible Innovation for Inclusive Growth ti thupui mangin thu asoya Principal Scientific Officer Pu K Lalrinpuii'n an lom thu soin hun akhar ani MNF Super Quarters Lunglei Treasurer Pu H Lalrinpuii'n chuan hun har setak COVID-19 kumni ma chon chungin MNF Sarkar Khan LMC huam chunga na tam tak athok ni ina soye meni som pakhat thotania an party chung in khoma thu soin purema chuan ZPM Ministry in engma thoklo angmain zorama lo sarkar to party te achwa thini ina soya Lunglei District abik takin LMC area chunga po hun har setak COVID-19 kumni ma chon chungin MNF Sarkar Khan na tam tak athoka chen khachu zofel lo deu ni ma se atam zok chu an la thok mek ni ina soye purema chuan ZPM Sarkar in Sarkar masarwa mansale malak na umsa mangin kumni chuang development an kalpui chhove mai ni ina soya antam chan venhulam chu an mani ku chuak le kutzala malak na ani ve to do na wangin Lunglei District mi puitata na chorna omni theitur development tamzok an tho chwa abe se thwa soye LMC chuan mi pui nol pui chhor theitur malak na lian tham ala nei lo ni in pubiak siam tluanga General Secretary LDCC chuan soye Lunglei District Congress Committee chuan meni som pakhat tholeni khan Congress Bhavana Diversion le Political Session hunan manga pubiak siam tluanga General Secretary chuan thu soin LMC election lo omle tura Congress Party chu nasazo kanin bua se don thu soya LMC Sarkar dinglaya opposition po anom lova
harsat na siam theitu po omlovin andu ang hoi zonga rorel theiturin party thlangin sarkar na an siam mek te soya voi thleng hiam mi pui nol pui chhor theitur hmalak na lian tham ala omlowa wangin LMCS sarkar na fongfuan tu de chu na sa zo ka tan la a lunglei mi pui nol pui ham that na ngai tua ko nga ri ru seng turin na ngen te soi pubiak siam tlwanga chuan lunglei west bial tu MLA Pi Lalrinpuii'n February thla lunglei khopui chhung kongpui siam that na tho anen na a furma a zo man ngei tura thok tu te sha tir chulom omati thu soin lunglei khopui chhung kongpui siam mek chu chumbung taka kalsan ani thu soya hei hi PWD Minister Pui tu Lunglei West bial tu MLA in alo soi to anga furma ngeya chak taka thozo ani hun lunglei mi pui ten an ngak lil hle tia soi bok hrilh Minister Andu Zong anzo theina meet your minister chu Minister Pi Lalrinpuii'n Khan Education Minister Dr. Thana Hovin School Education Conference Hall Lungleiah buat a lunglei khopui chunga zirna in som pali atangin zirtir tu tele zirlai te antel Education Minister Dr. Thana chuan meet your minister hun atumli na atana buat sai thei ani le ta chulom omati thua soya zirlai te zinga hun man chu nuam ati thu soin eng anga lekha thiam le nina sang nei po in midang ta namal somna anni lo chuan engma anni lova midang te ta na luang chuak tamapiangin ngai hlut an hloti soin khotlang tan le midang te ta na luang chuak thin turin zirlai te afuya an laka mule tle tur be sei an nei lo na te chunga an che danin mishing ni na dik takatar langti soin zirlai te chu mi te chunga tongka le chet zia a that chhuat la turin afuya zirlai te chuan an hmahuna du thana siam na tur tam tak an lama chondon ti soin du thana dik siam thei turin tonshiat nei to te rona in chiar zawa in zir pe turin afui Lungleiah meet your minister hun buat sahidi eo pumiki Arlal and Kolan akai shwaya BCM Education Department Director Reverend RC Lathanzaman hun seraphan bakah zirlai te tana tong trai sakna hun mangin Lunglei District chung Srikula Tranga High School Living Certificate All India Secondary School Examination Higher Secondary School Living Certificate le All India Senior School Certificate Examination na zirlai te chazwal top 3 ten hena lompui na hlanani a hemin hu hian zirlai te chuan Minister Dr. Thana chu Mizoram sarkar malak na le zirna kai hnoya an shia du sang sang te zotin an zo na te chu minister ina chan ba ka soiho na hun manani a le khabu pahnih zirna lam tuang road map to higher education le nungam tura hwai sen na ti chu minister hian sikul tel te hna a hlan ngal bokani RD Minister Professor Lani Loma chuan May ni som pali zir top ni tu Khan Lunglei Circuit House Conference Hall a RGSA hnuaia tangin Lunglei District chunga Village Council somni pahnih te hna computer set le printer a hlan Professor Lani Loma chuan VC tangin computer set dilna an don nual to thu soin tuna computer set anin hlan chu khotlang tan tangkai taka mang tur le uluk taka enkol turin VC te acha a VC 10 on source revenue atan VC Act Thar mangin property tax le animal registration tax te an khontan to ti soin heng fan te hi khotlang tana tangkai thei ang bera mang turin acha a heng OSR an khondana zir hian 16 Finance Commission hnuaia performance grant a umdon ti soin VC te chu thanem ngai le thei top chwa turin angena OSR tling kho matanga khotlang mamo na an tho fanin adai lo aum chuan sarkara thlen tura cha in a thei anga tanpui anin huam thua soya VC te chu sarkar hnuaia committee poimo sang sanga ho tu chanchang ani angin dikle lang tlang taka rorel turte party bill soilova khotlang mason na tang ho zel turte na cha RGSA hnuaia computer set le printer semna inkhom hilunglei DLA o pu be thlotha no ro chona kai shwaya RDNA the additional secretary Puvilal engmoya chuan minister kai shwana hnuaia thoktu ten rural local body te mason nan thei to pan swati soin 15 Finance Commission fund chu state sarkar in dong tlai deu ma se ahun taka man zo the ani tur chulom ati thwa soya niza in hlona a sarkar lai puin thlak dan thar arwa man to awangin dikle felfai takin demand siam thin ni se tha ati thu soin computer set andon thar te po khotlang ta na tho nan tangkai taka mang turin acha inkhoma hian LED director Dr. Lalngu ratlau chuan RGSA chungchang le LED malak na tlang pui soi fe in sarkar in VC te ti changtlun nan thei to pa ma alak mek thwa soya 16 Finance Commission chu relo te a VC 10 an thok le thwai dona chumi atan chuan VC 10 an mani on source revenue tun aya tha lak lo dan an ngai tua atul ti soin
All Mizoram Village Council Association Secretary Puke Lazar Lianale ZPM General Secretary Vice President Pusi Lalunne Matepuin Tuan Soya LAD Joint Director Pu ST Laming Moyan Lom Thu Soin Hun Akarani Lunglei District Ahmasaberale Mizorama Apatum Natur Community Management Training Center and Gender Resource Center Lungsen Chu Menisom Paliningani Khan RD Minister Professor Lani Lomanahong Kwalian RD and AD Minister Chuan Building Hontao to Department NGO Ten Anmang Du Ani Chuan Manneyin Cluster Level Federation Changa Anman Te Soya SHG in Meitia Nasatakin Achoy Sanga Mani in Rin Tok na Penasa Le Ti Soyin SHG Siam Chua Chatak Takte State Po na Anlathon Dona Anton Main Mani State Anshal Pot Don Thule Kwazin Tele Turin Kongkama Azor Natur Anboy Pui Don Thua Soye MZS RLM Lungsen Block Maya Thorang 1 Cluster Level Federation and Culture Community Management Training Center and Gender Resource Center Lungsen Honna Inkom Hi Lungsen BDO Pula Shwailia Nazote Chwana Kai Shwaya MZS RLM Chief Executive Officer P Zosang Zwali Patsuaw Chuan Technical Report Pe in Lungsen RD Bloka Hian Kumsang Ni Som Pakwa MZS RLM Alu Thule Tundin Huna Thoktu Mi Som Omin Self-Help Group Zanhi Somni Pali a Village Organization Somni Le Cluster Level Federation Pathum Aum Thuatar Langa SHG member Sing Sari Sangkwa Zaria Somthum Pathum Batangin Kum Khata Cheng Nuai Khat Lalu Tling Lak Phati Didi Zathum Somnga Anom Ti Asoibok Lunglei East Bial to MLA Pi Lalrinpuii'n Chuan Menisom Paliningani Tlai Khan Minikoa Apisa Abial Chunga Zirlai Ti Thati Kawmin Lompuiin a Thilpe Kahlan Pi Lalrinpuii'n Zirlai Ti Tha Lompuiin na Apek Te Hi LH Lunglei Pui Class 10 Holy Faith School Lunglei Le LH Ram 1 Pui Class 12 St. Paul's Higher Secondary School Zirlai Ti An Ni A Unaw Piang Huni In Pu LH Lalbiak Enga Le PB Sangi Fati An Ni A Lunglei Electric Venga Cheng An Ni Mizoram Board of School Education Board Sai HSLC Examination Sang Ni Somni Paruka Khan LH Laltlei Pui Hi Pakwan Ani In LH Ram 1 Pui Hian HSLC Examination Science Streamer Pahnih na din huna hawa Minister Chuan an hlotlin na churo pui ati thu soyin alom pui thu soya an kalzel na tura du sang na hlanin an zirlai pui tu tur laptop a hlan ve ani Chief Minister Pulal Duoma Chuan Menisom Paliningani Khan CM Conference Hall Mizoram Sarkar Quarters Luwa Dil na le pek na online mga kalpuina quarters allotment management system le state po na Mizoram House te online mga book na Mizoram House online reservation system ahong Thusoin Chief Minister Chuan Sarkar Quarters Luwa Dil na chu le khatelu mga an kalpui thu le computer pakhata da tharani thua soya quarters ruak te pension le thina awanga singsak ngai te po manual veka kalpui ani thu soin ain kol tu department tan le adil tu te tan aboi thlakin hun he chin thua soya online mga kalpui ani chuan quarters lua dil na chu ahmuna laka thelu le kher ngai lovin olsam takin internet kaltlangin ati theito don ti soin ain kol tu te lamtan po aul sampha don thua soi Chief Minister Chuan Mizoram House po office sakala dil kher ngai lovin online mangbokin an dil theito don ti asoya aizol po na cheng te tan phel chuan a hadam thlak zwal don ni asoin GAD thoktu te le online portal siam tu ICT le Mizoram State E-Governance Society te chunga lom thua soya Mizoram House online reservation system hi Mizoram State E-Governance Society te siamani a Kumin March ni atang khan en chintan ni in official a hon ani ma hawin dil na sang ni zasari sumkwa parukalut mana mi sang khat zaruk somli te chu allotment pe kan ni MPSC chuan thuneitute MES Final Result anti chua chu en nona siam that atol don khon soya hemi chungchang a hian MZP hruaituten chuan MPSC thuneitute kawmin tuartu tana hrilh thlak zia le antor sia an hrilh bakah le thil thleng chui chiang tu tur inquiry committee din an phut thon soye Lunglei Bypass Road siam ani tur thole Civil Hospital Lungleiah MRI khawl da ani tur Health Minister Pi Lalrinpuii'n soye
Higher and Technical Education Minister Dr. Mizoram Engineering College Pukpui-ah kumsang ni sumhi paruk sumhi pasari session atan Department pahnih Civil Engineering le Computer Engineering a seat somthung de ve abul chantum ani thwasoye Lunglei Kol Hok Warpui Kong Siam Chatmeka na za zela som paruk point pathum pariat tho zo to ani a Hai ruang le then tu min kar le bolia atanga then lu min kar kong siam me po za zela somli paruk de ve so to ani PhD Minister Professor Lalni lo machuan Lungleiah tui sem na man ruwa le ada khol na du anga pe fel alani lo awanga yang nar zo ka tui sem the alani lo chu poyati tuasoya mipuiten yang nar zo ka tuyan hu the nan ma chop sang sang au thule chak zo ka malak chosel ani tu tuasoye HMT Minister Dr. Mizoram Polytechnic Lunglei Computer Lab Plan Computer za an lei don thuasoya MPL che thatna tur thok tu in dailo na no khana to le mathar lag na tur sang sang te an bo zui mek thuasoi bok khati zong kha tun kara chanchin thar langsar zwal kan ron ti chhuwa theide chu ani